Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, nam deta kharela hi van'wana va varhangeri of course le ka political party ya Benny Mayengani the president ku nga va mani handle ka Pat Mabandla. Of course ta hi kha hi va linka na un'wana wa varhangeri of course va political party. And then from there, of course, I can update about Shoma Jozi. Now, a fun clip, yes, Java. Yeah, so in relation to this, Benny Mayengani the president, what's invited Namula strong video, Roko channel, and go a sample, Mkoto Yini. Imina mtondolo fani, imina chirabaloni, imina manina. Sebakona mtondolo fani, vakashe ka kuchina mara anikhoni ku ri tiko va nga ri fambisa. Ku fambisa tiko swa tika. Nga ma hi hleketa na ta ta vekela a link on top comment. However ni vini kuma ku no man ku ve ku va na response kahle kahle kusuka ka vurhangeri bya ADP kusuka ka Pat Mabandla kwalano ka post va nga fika va yi tsala va nga fika va tsala ku generally we did well and thanks Benny Mayengani the president of course we are now changing the tactics towards 2026 elections as you can see. So did le lo se ni viyani ya tshama hansi ni pfula ni swi vona ku no man ku ve na xigego la okay hi leyi a ni mavoko in and picture hi pfurini hi leyi. So loko hi fika hi zooma laha swi na ku ADP hi leyi va fika va kombisa total votes ta yona as you can see in overall all the votes loko se ti countiwe hinkwato then loko se hi ya hansi hi fika ku na line ya green. As you can see, kuna this line here, my one line there. Loko hi langutisa hi fika hi kuma ku this line yi ve ehenhla ka AL. So I mani AL. Exactly. AL hi yona political party of course ya able leadership. Yona the same party of course laha hi nga vona nkulukumba lava of course va karhi va chingela Benny Mayengani va kha va gega Benny Mayengani lava of course va ri karhi va the campaign party ya Benny Mayengani. So swi ironic ku ri party la va ri karhi va yi the campaign yi nge za yi nghenele parliament yi tlhe yi fika yi va namula hi kona mhaka. So hi la xigega xo xi nga kona va fika va yi be almost double the amount of votes as you can see kwalano hi laha xigego xa kona xi nga va kona hi laha response ya kona yi nga va kona. So response ya kona yi ve silent almost mara yi va yi be mongo wa kona ku hi tlhe hi ku namula kwala ku ri kena wu ri karhi hi chingela mavona. And ku lala ntiyiso nge ADP yi tirha even ku hindza la loko to be honest na ka Gaza la no a hi nga yi pfalanga handle in overall and stuff like that hi kona mhaka yiko. So hi xona xigego xa kona xi nga va koho kwalano and hi yona response leyi nga va kona from ADP ka ngwenya liya yi nga tshama yi va hundla hina ku a hi va bili ka video leya ende a hi va namuleni mara at least va ve va kota ku va va responda silently hikuva va yi ba hi ti-votes party yaliya yi kha yi di-campaign. And then of course hi tlhela ka timhaka ta Shoma Jozi swi tiva ku ta EP or an album no hlamala behind the scenes guys ni nga tshama ni swi landzelerisa ka hlekisa behind the scenes a hi vekeleni video clip yes Java of course. Wa mi no makoti wa you know I pambe yo wekel zong tatel adavi te kapam ni dileti man shikuk bushes cook funawana watothandwa yimi uwe tayanda vintumo thandwa yimi uwe funawana watothandwa yimi uwe talanda vintumo thandwa yimi uwe shikuk tukuchigugu a na to tala to ti vula mara Shoma Jozi of course ta ri kuteni swi komba kwate ngopfu tanihileswi mi nga swi vona even previously hi updateni hi mi kombisa ku na makhadzi na yena ele studio swi komba a ti yimisele ngopfu swi komba a ti yimiserini hayi swo huwa. So hayi ta hi kha hi voni swona ku swi ta kha swi fambisa ku yini hi leswo. Catalina,